Kelatır, assalamu alaikum. Jamat qandaysizlar? Mына mал bozoriga kelib qoldik bu yerga. Jigit shashlik qo'yadi hozir, sochni shashlikdan. Bugun qanchasi bo'lib qoldi o'zi bilmaydi qoldi. 28-avgust bo'lib qoldi 2026. Mol bozorida bugun o'ta eli ko'rkan bayqasam men. Chin eli ko'rkan. Bugun nima da sentyabrga. O'shul nima. Ayo, sağım qalganimda qo'yding. Yaxshi ekan. Ana shashlikka to'lib qoldi eldir. Bu yerdan hozir Ostiyol mol bozorida boshlaymiz bu yerda. Krugoyni el to'ltira. Qaranglarchi. Krugoy, tiyog'ida jarmanni ichyapti. Juma sayin biz ko'shol mayramda yaxshi. Kanalga podpisatsiya qilib qo'yingizlar, jan kirganlar. To'qdan boshlab uzoq bassayn eng ortına qilib qanchadan bo'lyapti to'qdir? 700 dan. Qaysi 700, qaysi? Ular 700 dan, ha? Qorastorch. 700 mi? Yaxshi ekan unda. Cho'ng'il ekan, yaxshi. Bu tuva turgan tovuq ekan, yaxshi. Ular qanchadan ekan? Assalomu alaykum. Hop, ularni qarachi, voy. Qancha do'st? Yo'q, 700 tet men so'zlashib olayın o'tim. 700? Alayın do'stmi? 8 qanchadan berasiz? Tırpaqlarning ba'zini bilib qo'ying, ham qanchadan bo'lib o'tirgan? Assalomu alaykum. 65 dan berem deydi tırpaqni. Yo'qda soda olayotgan ekan ko'rak. Soda olayotgan qanchaga? 38. 38 ga so'rayapsizmi? Yaxshi. 40 dan 38 ga. 40 da otgan ekan, ana 38 ga so'rayaptir. Assalomu alaykum. Qancha? 40 deb turib. Qancha oldu bular? Qancha oldu? Bo'lgan yo'q. Jip boshotdim. Qancha sotdingiz? 55 ga sotdim. Ya. 55 ga. Na keç. 55 ga. 55 ga deydi berk aka. Sizlar qanchadan bo'ladi? Assalomu alaykum. Qaysi? Tek o'ting. 60, 45. No'aq 60. No'aq 45 ekan. Aq 60, berkisi 45 deydi sizgacha. Assalomu alaykum. Qanday oladi bolalar? Shundoq 40. Urg'achi? Ular 40 ekan urg'achi. Oğul degan ekoting 50-55 dan so'radim. 55 dan mi? 55 so'radim. Erkekler ekan. Biri erkek, biri urg'achi ekan, biri 55 dan so'rabdir. Дальше. Eko 79 dan ketdi, erkek qolar ekan, yaxshi. Assalomu alaykum, assalom. Nima O, saqol ekan. Buni ne? Mayli. Qimmat so'rayapti, o'sha uchun tartibda o'tirdi. Bo'ladi bu yoqlar. Ey. 30 ming berka. Kishiniki 30 ming. Erkak mi? Urg'achi 30 ming. Narxi-chi? Yo'q, seniki emasda. Sheftiga so'rab qo'yasan. Bularchi? Assalomu alaykum. Erkagim 45 ta otam, narxiga 40 ta otam. Berk erkagi 45, no'ag'i 45, narxi 40 deydi. Urg'achi ekan. Urg'achi men erkakda o'shanda. Uylar ketib o'tirishdi. Qancha oldi o'y? Ya. Ana o'zi 55 bo'ldi u. Tırpaq 55 bo'libdir. Sizniki cho'ngroq o'xshaydi, bu yoqqa qo'shib qolibsiz uylarning orasida. Qanchadan qilyapsiz? 70 ga turdim. 70 dan so'rayapsiz, ha? 70 ga. Ona yoqqa parodalarni kelib turadi, tartaya qo'shiladi. O'zim bazi qancha ekan sizniki? Men daymini tartib. O'zim bazi. 125. 125 ming deydi. Tırpaq men. Urg'achi erkakmi? Urg'achi Tırpaq 125 ming. O, bu yoqda. Yaxshi. Qandaysizlar? Parodalar keldi bu yerga. Ne degan? Bundaylar Taqto'g'izki, semiz uylar. Taqto'g'izki. Sen sog'un bu? Sog'un. Yoshlar qanday uylar? Birga tug'anlar.
Qanchadan satib turing? 130 dan деп атам, кеми бар жакшы эле. 130 tane bu yerде. Жақсы эле кеми бар. Ооба. Телефон айтып коюу мүмкүн. 707 17 02 73. Байланыш кылуу ушу номерге мына көрүп тургандай сонун экен, семисти міне. Болгондо порода. Доставкасы менби? О, жакшы экен анда. Буякта жок экен букалар. Демек Шамил аке жок экен да. Шамил аке, саң эле Жүрдү эле, анда шашлык жакта окшойт анда. 85'e böyle geldi. İşteki bir öyle vardır ha. 185'e bir bez. Bir gel yok. Kulunu urgaç erkek mi? Erkek. Sağın, mingi, son buradan geçeli geldi. Sağın bin geç. Kançan tuğan eken? 4. kulunun. 4. Kança olaltayım bunları? Ya da 89 olsa düşüyorum ben 90 90'a çeyine? 90'a çeyim derede. Şuna eken de? Buna eken. O John. Şefterdik okşaydı. Assalamu alaikum. Kança deydi? Ultrasos gelip sodan dangılata alayım. Bunu turar tartıp dursun. O tart durayım. Kelişer gile davay. Turazım. Kançaga getiriyorsun? 240 yok. 240. Çağır. Yok. Asoyun bunu. 240 жақшы. Токтой турган жери 230. Болор 230 дейт. Токтой турган жери. 20 oldu mu? Жок, болбойт. Эки отурсаң ортосунан эле бөлүп Жок, салгыла сонун ортосунан да келет. Бөлүп салгыла болду. Эмне майдылаганда. Токтой турган жери Тез болот. 230. Жок, не кылып бербегиле да. Малды теппегиле өзүм билем. Onda uruyun direksiyon olayı емес. Бирок bunu sattığın iş olayı емес. No, bu turaytı ortadan böyle. Ортосунан бөлүп салгыла. 5 bin olsun. Oldu bitti bu. Yel aytı. Бөлүп салгыла. 25 bin. Бериңиз. 230 миң болсо кетти, ачык эле айтайын. Lan ake 25 buldum lan. Жок, 5 миңден качпагыла. Менде Sen de мейнетим var, бар, bende 3 de жарым көтеріп айлык берме мейнетим. sen. Maydalap koşkan yok mu? Sırası. Майдалабайм мен. Lan ake. Жош мингизем азыр. Мингиз берейинби? Lan ake. Жош эле. 25 oldu. Жок, 25 миң турат эми. Кошунан деле сурасам болбойт. 7 oldu lan. Жок. Oldu. Бериңиз аке, Vereyim mi? Yoktu. Birinci oldu bana otkan yok mu? болбойт. Содан не кылбагыла? 230 сразу кетти. Болбосо Даңдың сотая, мына сотача даңдың эле бүтүп салды. Мындай болбойт, даңдың эле бол бүтүргүлө эмек оңар. Видео атайын тартат. Даңдан баарыбыз эле мына ушу. Kütüp kaldı eller. Gel öyle kaldı. Lan ake Дава 230'dan кетти мына. Ben bir lan ake. Monday kıl peres. Beres çok. 2000 so'm tushib beri soygonda bu. Жок, 230. Bereme, Мен эми 20 миң түшүп бердим. Сразу бай сен даң дедиң болду мына келдиң. Просто машина чыгып көтөргөн 2000 сом не болду? 2000 сом качпа. Даң эле бүтүп салгычы, болгочу. Ake çok mal satar. Kara kaçta körölü. 230 bin bitti. Мен 250 dedim. 228 ketele bitti. Жок, жок. Bereme, jaman kılgan bereme. Atma. 230 болсо кетти. Всё, болду. Болбосо ачык эле чын. Bazarında zor 2000 so'm. Мен 20 миң түшүп бердим. 250 dedim. Туурабы? 20 миң артка кеттим. 2000 so'm tushib berib qo'ysiz bo'ldi 28 bo'ldi. Satmaya içini unutma. Жок, ичи орбос. Ичи орбос. Satkan işi de koyun. Мен малды багып берем. Мен мейнет кылам. Мен мейнет кылам. Мен мейнет кылам. Ичи орса, мен бербейм эмес, ачык эле айтам. Milan'ga var oldu oğlum. Жок, ичи орса мен бербейм. Жок, Мирлан бар эмес, мен мейнет кылам. Var. Мен 3 айдан бери мейнет кылам. Azı koşutu sattı azı. Bitsin soda. Ичиң орса мен бербейм, сатпайм сага. Ben hiç mi uğraş? Тоголок кыласың, болуп кетет. Маселе ошодо болот. Oldu bitti. Тоголок болсо болду, ичиң ооруң, ыраазысыңбы? Gel. Кетти. Саноо. Даңдың сразу эле сода болду. 20 миң түшүп бердим мен. Soğum eken de. Bugün pazarga kurup kaldın mı? Çok kaçtı kadar. Жок, мен Жамылдан келдим да, кыска. Зор экен, зор. Zor he. Зор экен. Тамаң вакыт. Katı soda oldu. Bunlar 85'ten sırop dur taylarda. Erkek taylar okşaydı.
85'ten. Qanchadan ketib o'tir bular? Qanchadan bo'ldi? 38 mi 10? Berk 10 mingga, narxi 38 bo'lib tur. Qo'zilar qancha do'stlar? Shu 5 ming. Ay men tartpay. Jo'joq qo'zilar tartib 15. 15'ten urg'achi erkek. Erkekdir. Erkeklar ha? Bo'lar qancha? Ellar qancha surib o'tir? Eldir 14 ga cheyin suradi. Anan beresiz beribsizmi? Yo'q, 14 yarim bo'ladi. 14,5 bo'ladi bo'lar. Atak cho'ng lekin yaxshi ekan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, qandaysan? Bular qanchaga ketdi? Ya. Baz, gelişecek. Kelishim, aytmayman, kelishim bahoga ketyapti. 25 doğru. 25 mingga. Qo'chqor bu je, urg'achi. Urg'achi. Yashi 25 ming deydi. Bular qanchaga ketyapti? Alaykum assalom. Bular o'sha ba'zi nima bo'lyapti? Men 14,5 ga bergan jo'qman. Narxini Buni 13 ga suradi, bergan jo'qman. Biraz bazına yetmey turadi. Narx 15 bo'lgan turdi. Молодец. Senchi qancha do'sting? 26. 26 bu. Biri narxisiz. Narxisi Qo'chqor bu. Berkisiz. Urg'achi. 16 deydi narxisin. 26. Berkisini 26 deydi. Siz qancha do'st? 21 mingga surib o'tirsiz. Soda qanday yo'qotdi? O. Soda o'smaydi. Soda qilmay. Yo'q, uchrashib ketayinchi. Satmaymiz deb. Qanchadan surib o'tirsizlar? Tek qaran 17 dan 15 ta o'tirdi. Ana ucho'bi. Ayta bo'lmaydi. Qizilini alayım ben. Qizilini 13 ga. 13 ga qizilini beraman. 14 ko'rasizmi qizilni? 14 qalaymiz. Bo'lar 15 be. Tushmaymi 15 dan? Yaxshi. Alaykum assalom. 35 9. Semiz, ha? 35 ming surib o'tir, u semizga. Qaran ko'rsiz. Qancha yoshlar qanday o'qiyapti? 6. Nima chi, meni Qo'chqorga qarab o'tiringlar bu yoqda. Qanchada o'tiradi? Kim sotyapti? O, Qo'chqor qancha ekan? Ya, yo'q, boshimda deydi. Qancha deydi? Qancha ekan aka? 80 ming be. Qo'chqorlar keltirib bizga shunday 80 ming deydi. Yoshi qanday ekan buning? 4 yosh. 4 yosh Qo'chqor ekan. 80 ming. Yetişmi. Kozu teş, buna kere atası. Eko qanchadan bular? Buna 50 ming. Atasi men bolasi. Qo'zi 50 ming. Atasi qancha? 500 ming. 300 ming be. Qancha tish? 2 tish ekan. Bozor yo'q. Olsun. 9 ming so'rab turib bo'g'a. Semizga 9 ming. Surib o'tadi. Har kimniki o'zi bir odam qo'ydi, qancha ekan? Ya, bolasi men 18. Bolasi men 18 ming so'rab turib bu. To'g'ri. Kelatmasda. Qanchadan bular? 4 Nolar 4 be. Tekeler 4 mingdan ekan. Nolarchi? 4 narxlar 80. Berkisi 4 ming ekan no'g'u. Narxlari 8 mingdan ekan. Yaxshi. Ana bozordan o'rtoqning proxodga kelsangizlar, o'rtoqning proxod bilan kirganda
Бул жерде атайын ушундай баардыгы бир баа деген товарлар бар. Бул жака дагы тамак ашка кирип кетесиздер туугандар. Анан көрсөтүп берейин да. Мындай 100 сомдук товарлар көбүнчө. Необычный ушундай фонариктер келди. Прожекторлор. Көп нерселер бар да. Келип анан соода кылыңыздар. Бул жерде баягы неме ушул жерде окугум. Насатканы. Шлангага кошо турган. İzlesеңіздер ушул жерден табасыздар. Жума сайын алып келип турабыз. Бая велосипедти ким не болду? Штап кетмеле бирөөнү. Ошол анын жанына келсеңиздер ушундай мороженый бар. Мороженый куюп берет, анан гүлдөр бар экен. Ушундай искусственный гүлдөр экен. Келип алыңыздар. Элдин баары алып атат, бу юруза жакшы. Вот ушундай ба, искусственныйбы? Жакшы. Бул жерде ушундай. О. Бир мороженейби. Сочный мощный мороженейден остый кояган.